Вредата от цигарите и алкохола. Sigara ve alkolün zararları. Пушенето и алкохолът са вредни за здравето. Много хора имат тези навици. Sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Birçok insanın bu alışkanlıkları var. Цигарите съдържат никотин. Никотинът е много вреден. Sigaralar nikotin içerir. Nikotin çok zararlıdır. Пушенето уврежда белите дробове и сърцето. То може да причини рак. Sigara akciğerlere ve kalbe zarar verir. Kansere neden olabilir. Димът е опасен и за другите хора. Децата не трябва да вдишват дим. Duman diğer insanlar için de tehlikelidir. Çocuklar duman solumamalı. Алкохолът уврежда черния дроб и мозъка. Той е много опасен в големи количества. Alkol karaciğere ve beyne zarar verir. Büyük miktarda çok tehlikelidir. Пиян шофьор може да причини катастрофа. Затова не пийте, когато шофирате. Sarhoş bir sürücü kaza yapabilir. Bu yüzden araba kullanırken içmeyin. Цигарите и алкохолът причиняват зависимост. Зависимостта е голям проблем. Sigara ve alkol bağımlılık yapar. Bağımlılık büyük bir sorundur. Добре е да откажете тези навици. Ако имате нужда, говорете с лекар. Bu alışkanlıkları bırakmak iyidir. İhtiyacınız olursa bir doktorla konuşun.